افهمو بون ايكو گریدای ماف و ارکن دادگاه بلند و دادگاه دستوری من جوره پیشکش کری ام در باسی دیاربکری دبن مافناز پارلمانتری بری کود نویسکار جه هر وها سدات یورتاش دیاربکری میوانی من اسلام بوده که سدات تک سدات زنی من به اوایی کی برفره هفت سلا فرس بله سپاس کم که سدات با اوایی کی برفره من پیشکش کرن افتشت یعنی از وسا جه در تخم کو yani mirof tenaki kijan jwan drasti de jadin bilendire. U makazakon jî nedaye dest nîşan kirin gelo dadgeha bilinç dadgeha destûrê bilendire an jî dadgeha destûrê jiya dadgeha bilendire yani wekî ku nakokiyek heye wekî mafnas nirxandina te li ser bibin tekser. باور دکم د ماکزاگونه ده و به پیکانی نه حقوقی ده ناکوکی تنه براستی دادگه ها دستوری دادگه ها بلنده یا هری بلنده yani bir tane kanunun dühündür de naşopine de hemen vakti de لگور ماف خالا نودی یا ماکزاگون جی لگوری بریاره ماف مروان یا اوروپا جی حقوق کل ترکیه تبجکرین ویاجی شوپینه و لگوری وی بریاره خود ده جبر وی که جی دادگاه دستوری دادگاه هری بلنده و بریاری کوددشی بشک دوی هم دادگاه بلند هم جی محکمه و هم جی همو سازی و حکومت جی و بریارا بجبینه لی اف دمک درجه هم حکومت هم محکمه پلا یکمین هم جی دادگاه بلند و بریارا بجی ناینه جبر و ایکی جی شخوا دادگاه دستوری د بریار خود نتنه تثبیت کی چیده که رد ده برواک و نشان ده که او بریارا چاوا بجی وره yani divyada jî dibêje ku can atalayê divê bê serbest berdan yani mîna ku mahkeme Avrupa ya mafê mirovan çawa di biryara Osman Kavala û Selahattin Demirtaş da wa vekirî dinivîse divê bêne berdan ve mahkeme jî heman biryarda divê bête berdan lê welê xuyaye ku yani berê hikûmet Erdoğan ji vî helvesta mahkeme zuda ya acize mina ku devlet bahçeli jî gelek cara ani zaman dibe ev mahkeme bêgirtin lê xuya ku dixwazin qeyranek bele kek sefer dixwazim tu zanî min îro daxuyaniya dadgeha bilind xwe min daxuyaniya yargitayê dadgeha bilind ku îro belav kirî min xwe dibêje dadgeha destûrê dibêje te sînorê xwe derbas kirine ev yek ne mafêteyê vê yekê bike yani dadgeha bilind vê yekê ji dadgeha destûrê re dibêje baxşe gava ku rewşekî wisa rû dide yani mesela welatiyekî Tirkiye wê çawa bizanibe ku mesela dadgeha bilind nikare biryarekî wisa li ser dadgeha destûrê bigire ne wisa yekek Sedat yani pir zelale ku dadgeha bilind di nava li gorî min di nava helwestekî de di nava planekî de di nava têkiliyekî de ye û ji ber vê yekê jî daxuyaniyek gelek fereh çapemeniyê de weşand û hember dadgeha destûrî jî helwestek pir tund kir bi rastî ne bi tenê li hember dadgeha destûrî li hember meclîsê jî rexneyên gelek tuj anî ziman û xwe di ser meclîsê re jî girt yani welê xuyaye ku şêwirmendê Erdoğan ku beriya her kesî tweetek avêt û li wêrê gelek xal rêskirin gote ku ev qeyraneke û dadgeha bingehîn zêdetirê erka xwe pêş de çûye
لگوری ویا بری دناوینا خود گلک تشت هاتیانی کاش کرن بلکی لهفجی کربن جبر و کجی جبو و قیران لگوری من حکومت آماده دخوازه جوی قیران جی دمک و سرلیدان تاکه کسیا یا قانون دستوری عجزه دخوازه لوری جی لگوری خسته که خواه هنک تشتنو ساز بکه آلیگری جخورا چکه در رای گشتی دا جی نکاشت مزن دخوازه لسر بی تشتا بکه جبر و ایکی جی هرچی قصد بجه از دادبری و مسئله ما نه آلیمه لدبنگه ها خود آلیه هر وکری اوه yani tiştê ku dadgeha bilin kiriye dervey erka xwe dervey hukuka xwe ji ber wê yekê jî welê xuya ku di rojên pêş de muhalefet ya jî hikûmet erka desthilatdariyê kî bi hukm be kî kare belê Niha min gava ku divê babetê de hin şopandin kirin mesela axaftina Devlet Bahçeli heye û axaftina cîgirê Devlet Bahçeli jî heye. Dibêjin yani wekî gefekê dibêjin ku dadgeha destûrê em dê hilweşînin. Dadgeha destûrê em ê formata wê biguherin, şiklê wê biguherin. Yani siyasiyek li ser dadgehekê çawa gefê wisa dike. Yani ev yek dubarê qanûnî de vê yekê iştet pirsim gelo ne kiryarekî neqanûnî ye geva ku mirov gefên wisa dike. Beşik ne kanuniye leveli li Türkiye yani gefxwarin ala mahkema, gefxwarin ala saziyen sivil, gefxwarin ala kesa tiştekî êdî ji rêzê ye yani biryarên ku mafên dadgeha mafên mirovan ya Avrupayê daye biryarên ku dadgeha destûrî daye vekirî bici naynin û li hember wê jî helwestekî digirin divên em nas şî nakin em bici jî naynin ji ber wê yekê dixwazin vî tiştê ku demdemî dibêjin bi rastî bikin tiştekî makezagonî ji bo wî viya mîna firsendekî dixwazin bikar bînin her çiqa swabı xwe jî tayin kiribe pirê wan endamê wan her çiqa swabı xwe jî ev riya takekesî 2010 da mîna guhertina qanûna bingehîn makezagonî anibin jî îro li gorî helwesta we li gorî bêqanûniya we îro qanûna xwe jî nas nakin ji wêrê ev tişta bi zelalî derdike ve rastî ji ber wê yekê jî di nava AK Partiye de bi xwe jî eciziyek mezin heye serokê meclisê jî eciziyek mezin nîşan daye tiştê ku Özgür Özel serokê CHP re axifiye lê welê xuya ku AK Parti jî wê teke be nava îmtihanekî mezin ka kî bi rastî bi hukukî ve tevbigere kî jî li gorî emrê Erdogan tevbigere ve zelal bibe. Kek Sedat ez berdewam bikim. Yani mesela min de medyada yani medya serekeli Türkiye wêneyên hemî endamên dadgeha destûrî danîne û dibêjin ev yek wekî ku yani piştgirî dane rêxistina cemaata Fethullah Gülen FETÖ û PKK. Wêneyê wan endamên dadgeha destûrê jî danîne. Yani evna tu dizanî mesela di medya Avrupayê de karekî wisa bibe ew rojname yekser dê were girtin ji ber ku yani rojname nikare bibe platformek ya êrîşan ya gefan bê ku di destê wan de di vê derbarê de jî ispat hebin. Kerim kekek selam. براستی ترکیه جی نکاره بکه به حقوقی به قانونی یعنی لترکیه جی اگر قانون به بجکرین دوی لهمبر و روزنامه‌یان لهمبر و مدیای هلوستک بنشاندن و لی پرسینک دمل دست به بکه لی حیث مخابن افتشتا بجنای
مینا کو چند روز بری جی هنک روزنامه‌وان هاتن گرتن تولگا شاردان نوچه اک نویسانده بو گوتن ام لبر یاسایا دزانفورماسیون هات گرتن جی ده حبس ده قاسی هفته کی 10 روزنامه یکی دیجی حقی ودا لیپرسین و بو و گلک جی لیپرسین هنه کو بیو گرتن هیم بردوامن yani li Türkiye jî eftişta qedexeye eftişta sucek vekiriye li alîgirên hikûmetê wî suca çiçak bixwazin bi rastî pêk tînin û kesêk û cî didin jî bi rastî ji alî hikûmetê ve pirê we hatine bijartin lê dîsa jî di hinek biryara da em bêjin li gorî hukukê biryar didin naxwazin ew biryarana jî bêne dayîn. آگاهداری گلک باش و هیشامه برگرتن سپاس بوده برای صدات یورتاش جه دیار بکر گل